takatifu ambalo nilo ninyi, hekalu la Mungu ni takatifu ambalo nilo ninyi. Takatifu ambalo ndilo ninyi, hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Mwaminifu Mungu, Mungu, Mungu ni mwema sana tena, Mungu ni mwaminifu, anatusihi Mungu tukae kwa umoja, anatuagiza sisi tupendane, anatusihi Mungu tukae kwa umoja, anatuagiza sisi tupendane, tukifanya hivi
hivyo tutakuwa wana wa Mungu. Tutakaa ndani yake, tukifanya hivyo tutakuwa wana wa Mungu. Tutakaa ndani yake, tutashangilia milele yote, tutafurahia siku zote, tutashangilia milele yote, tutafurahia siku zote. Mungu, Mungu, Mungu ni mwema sana tena, yeye Mungu ni mwaminifu, anatusihi Mungu tukae kwa umoja, anatuagiza sisi tupendane. Tukifanya hivyo tutakuwa wana wa Mungu. Tutakaa ndani yake, tutashangilia milele yote, tutafurahia siku zote, tutashangilia milele yote, tutafurahia siku zote.
mashamba na kazi zako zitosheleze mahitaji yako, naye Mungu atasikia. Katika kidogo ulicho nacho omba wewe, katika kidogo ulicho nacho Mungu akibariki, kijae kitosheleze mahitaji yako, naye Mungu atasikia. Pamoja na ugumu wa maisha, omba Baba, pamoja na ugumu wa maisha, Mungu akubariki. Mashamba na kazi zako zitosheleze mahitaji yako, naye Mungu atasikia. Watu wote waabudu sanamu ya kuchonga sana. Amri ya mfalme Nebukadneza ilikuwa ya kushangaza kweli. Alilazimisha watu wote waabudu sanamu ya kuchonga sana. Wasomi wa Babeli walikusanyika, muda ulifika tayari kuzindua sanamu ya mfalme. Ulifika muda wa tangazo likatangazwa, kwa watu wote ililia mbiu, kwa watu wote ililia mbiu, iliwekwa sheria watu wote waanguke mbele ya sanamu, waabudu sanamu. Iliwekwa sheria watu wote waanguke mbele ya sanamu. Walikataa kuabudu sanamu ya mfalme. Wayahudi watatu walikataa kuabudu sanamu ya mfalme.
alikuwa Abednego, mtu wa kwanza alikuwa Meshaki, mtu wa pili alikuwa Shadraki, mtu wa tatu alikuwa Abednego. Waliwatupa kwenye tanuru la moto, lakini Mungu aliwaokoa wote. Waliwatupa wote kwenye tanuru la moto, lakini Mungu aliwaokoa wote. Usiogope maadui, tetezeni Mungu wako. Mama, tetea imani yako, usikubali kuyumbishwa na manabii wa uongo. Baba, tetea imani yako, usiogope maadui, tetezeni Mungu wako. Duniani wapo wengi viongozi wa makanisa wanaipinga kweli ya Mungu, wanawapotosha watu. Duniani wapo wengi viongozi wa makanisa wanaipinga kweli ya Mungu, wanawapotosha watu. Viongozi wa makanisa wanaipinga kweli ya Mungu, wanawapotosha watu. Duniani wapo wengi viongozi wa makanisa wanaipinga kweli ya Mungu, wanawapotosha watu. Mikate. Watu wanapenda mikate. Watu wanapenda mikate. Watu wanapenda mikate. Watu wanapenda mikate. Yesu alipolisha watu 5,000 na kesho yake walimtafuta wape mikate. Bwana Yesu alipofanya muujiza wa mikate, kesho yake watu walifurika wape mikate. Mikate, 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 mikate. Umdhani Yesu ndiye akipewa mikate, Yuda alimsaliti Yesu sababu ya mikate. Watu wengi huuza haki zao kwa
Esau alikosa baraka sababu ya mikate, 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 jamani mikate. Mikate, 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 watu wanapenda mikate, watu wanapenda mikate, watu wanapenda watu wanapenda mikate. Una sifa ya kuongoza bali unayo mikate, utapata kura nyingi kwa kugawa hiyo mikate. Ona haki inavyopindishwa sababu ya mikate, wanyonge hukosa haki sababu hawana mikate. Ujanja kila kona sababu ya mikate, watu wanasema uongo ili wapewe mikate. Mauaji ya kinyama husababishwa na mikate, vita vya wenyewe kwa wenyewe vinalenga mikate, 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 jamani mikate. Tutafute kwa